प्रथम वीडियो तो चाय लग तार बारू कै आसो। तो ये कितने की है? आपको एकदम 8,000 रुपए की पड़ेगी। 8,000? भैया थोड़ा देख लो ना, अपने जाने वाली की दुकान है, थोड़ा सही पैसे लगा लो ना। भैया जी सही पैसे लगाए, 9,000 की बेचते हैं, आपको 8,000 की दे रहे हैं। भैया 8,000 थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम करो ना। नहीं मैडम, इससे कम नहीं हो पाएगा। तुम्हें पसंद है? हाँ मुझे तो बहुत पसंद है। एक काम करते हैं, इस दुकान का मालिक मेरा पहचान वाला है, थोड़ी वेट कर लेंगे तो पैसे कम हो जाएंगे। अरे राहुल भाई कैसे हो? क्या हाल है राहुल भाई? बस बढ़िया। बस भाभी जी एक ही साड़ी चाहिए? हाँ जी भैया जी एक ही पसंद है। कितने की है ये? भाभी जी पैसे की चिंता मत करो, अब आपसे क्या कमाना। वैसे राहुल भाई इसकी 14,000 रुपए की एमआरपी है, आप एक काम करो, आप 11,000 रुपए दे देना। आपसे कमा के मैं कहाँ ले जाऊंगा? वही तो मैं सोच रहा हूँ, कितने पैसे लेकर आप कहाँ जाओगे? कभी कभी हम अपनों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और वही अपने जब लूटने पर आ जाए तो बहुत बुरा लगता है। मैं समझा नहीं। मतलब कि ये साड़ी का रेट आपका लड़का पहले ही बता चुका है हमें, उसने हमें 8,000 रुपये बताया और आप तो हमसे 11,000 रुपये ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके लड़के ने पहले ही हमें पैसे बता दिए। हम आपका वेट कर रहे थे कि आप आएंगे तो शायद थोड़े पैसे और कम हो जाएंगे। अगर उसने इस साड़ी का सही रेट ना बताया होता तो आपने तो अपना कहकर हमें लूट लिया होता। आजकल अपनापन किसी में नहीं रह गया, हर कोई बस अपना फायदा सोचता है, इसीलिए कहते हैं कि अपनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি অনুভৱ কৰিছে বাৰু? আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে যিবিলাক মানুহ বেছি আপোনালোকে বিশ্বাসী বুলি ভাবে আৰু তেনেকুৱা মানুহবিলাকে আপোনালোকক বিশ্বাসঘাতকতা কৰে, তেতিয়া গম পাব, তেতিয়া অনুভৱ হ'ব। কিন্তু যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ সেই কথাটো অনুভৱ নহ'ব যে তেওঁ আপোনাৰ সৈতে বিশ্বাসঘাতকতা কৰি আছে বা আপোনাক লুটি আছে, অনুভৱ নোহোৱালৈকে আপুনি তেখেতক চকু মুদি বিশ্বাস কৰি থাকিব। কিন্তু যিদিনাখন আপোনাৰ চকুত সেই কথাটো ধৰা পৰিব তেতিয়া আপোনাৰ অনুভৱ হ'ব যে আপোনাক নিজৰ মানুহবিলাকেই আপোনাৰ পৰা লুটি খাব বিচাৰে। আৰু এই কথাটো সত্য। নিজৰ ঘৰৰ মানুহে বা আপোন চিনাকিবিলাকে বেছি আপোনাক ক্ষতি কৰে। অচিনাকি এজনে আপোনাক কেতিয়াও ক্ষতি নকৰে, কেতিয়াবা বিপদত পৰিলেও সেই অচিনাকিজনে আপোনাক বচাব। কিন্তু আপোনাৰ যিজন প্ৰকৃত বন্ধু, যিজনক আপোনাৰ চকু মুদি বিশ্বাস কৰে, তেওঁ কিন্তু আপোনাক এনেকৈ ঠগি আৰু ভৱিষ্যতে ঠগি থাকিব আৰু এনেকৈ লুটিয়ে থাকিব। সেইকাৰণে কাকো চকু মুদি বিশ্বাস কৰিব নালাগে, সদায় নিজৰ মতে চলিব লাগে। কাকো মানে কথাত ভয় দি কাৰো ইচ্ছাৰত কেতিয়াও চলিব নালাগে। এই ভিডিঅ'টো প্ৰমাণ কৰিলে যে যিজন তেওঁ প্ৰকৃত বন্ধু আছিলে, তেওঁ যিজন চেলমেন তেওঁতকৈ অভাৰ দামহে তেওঁৰ পৰা ল'ব বিচাৰিছে। আৰু সেই কথাটো গম পোৱাৰ কাৰণে, দুয়োজনৰ পৰা দামটো সোধাৰ কাৰণে তেখেতে সেই কথাটো গম পালে যে তেওঁ বন্ধুজনে আগত বা তেনেকৈ তেওঁৰ পৰা কিমান লুটিছে। এনেকুৱা বহুতো দোকানী আছে যিবিলাক বহুত মানুহে বিশ্বাস কৰে যে দোকানীজনৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক বুলি বহুতে বিশ্বাস কৰে যে মই কিবা এটা ল'লে তেওঁ নিশ্চয় মোৰ পৰা কমাই ল'ব। কিন্তু বেছি সংখ্যক এনেকুৱা ব্যৱসায়ী আছে যিবিলাকে ধুনীয়াকৈ আপোনাক কথা বতৰা পাতিব, আপোনাৰ লগত একদম হাঁহি ফূৰ্তি কথা পাতিব। আপুনি ভাবিব তেওঁ আপোনাৰ বহুত ভাল পায়, আপোনাক আদৰ সন্মান কৰে, আপোনাৰ পৰা পইচা বেছিকৈ কেতিয়াও নলয়, উচিতটো ল'ব। কিন্তু তেওঁহে আপোনাৰ পৰা এনেকৈ বেছিকৈ ল'ব। সেইকাৰণে যাকে তাকে চকু মুদি বিশ্বাস নকৰিব। এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি কিবা এটা শিকিছে, ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৰে ভিডিঅ'টো চাই উপকাৰ হয়।